Mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho muherereye ndabashuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza mwe aho muherereye hose bakunzi bacu mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ku bitero bikomeje kugabwa mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi ku isi muri rusange. Muri aka kanya munyemerere tugaruke mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera isibeno ry'imirwano aho ku mugaragaro ibiganiro biri kubera i Doha ndetse n'ibyagiye bibera mu bice bigiye bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye bigaragaza ko intambara yagiye igaragaza imbaraga kurenga ibyo biganiro. Muri aka kanya ibiganiro biri kubera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugaragaro biremeza ko byasabye umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuba bava ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese bishobora gukorwa? Benshi bavuga ko ibyo ari inzozi, ariyo mpamvu nta cyizere biri gutanga ko imirwano ishobora guhagarara, kuko M23 ku ruhande rwayo itangaza ko izakomeza guhangana kandi kugeza ku munota wa nyuma. Oscar Barinda acyumva iryo tangazo ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yatangaje agira ati: ntiduteze namba gucika intege, ntiduteze namba gusubira inyuma nk'uko ibihugu bikomeye bigenda bibigarukaho, cyane cyane ibihugu byamatse ibihugu. Avuga ko ingabo z'umutwe wa M23 ibyo gukurwa ku butaka bwa Kongo batabikozwa. Ibyo rero bigatuma intambara n'ubundi ikomeza gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bibaza bati haba hagiye kubaho igihe cy'imperuka cyane cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko babona ko nta kintu na kimwe cyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Muri aka kanya ku murongo wa telefone twagerageje guhamagara mugenzi wacu kugira ngo atubwire mu by'ukuri ishusho iri ku butaka bwa Kongo iratanga iki, cyane cyane mu bice bituwe cyane aho bivuga ko ingabo za M23 ziri guhungira nyuma y'ibitero bya drone zidasanzwe zitagira abapilote ziri kugabwa aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri. Ese ushobora kwibaza uti M23 nyuma yo guhunga, nyuma yo gutakaza ibice by'ingenzi muri Vizi ndetse na teritwari ya Masisi na Minembwe, aka kanya M23 yaba iri gutangaza iki? Ese ni igiki kigiye gukurikiraho nyuma yuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje guhura n'uruva gusenya mu nkengero z'umujyi wa Goma, aho bivuga ko FARDC hagose ndetse bikavuga ko uyu mujyi wa Goma atari wagoswe gusa n'ibindi bice bitandukanye byo muri Masisi na Minembwe. FARDC ikomeje gukora operation militaire yo kubyigarurira. Ni nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye batangaje ko bagomba gufata ibice by'ingenzi cyane cyane ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu rero ituma iyi mirwano idahagarara. Ibiganiro benshi bavuga ko abajya guhura nta kintu na kimwe kizema bazana. Turaza kumenya imyanzuro rero yavuyemo yo kwirukana ku butaka M23 ku butaka bwa Kongo ku mugaragaro, ndetse bikavuga ko umwe mu bari bahagarariye M23 yemeje aya makuru. Ese M23 ku mugaragaro yakwemeza kuva ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Turagenda tubikurikirana. Turi ku igenekerezo ry'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026, ndetse icyo ngusaba cya mbere nyaboneka like yawe ni ingenzi cyane cyane rwose, bituma video zamuka. Niba nta mutima mubi rwose kanda cyonda kanditse like, ndetse nyaboneka niba bwa mbere ugeze hano kanda sabone, wibuke n'akazogera kambere ubundi ujye ubana natwe, ujye uwa mbere ku makuru tukugezaho nyagasani ajya gukubira inshuro igihumbi. Nyemerera rero nakire mugenzi wanjye ku murongo wa telefone twibaza tuti noneho ni iki biri mu mujyi wa Goma. Twamaze kumushyikira ku murongo wa telefone, turumva urugamba rukomeye aho ibitero bikomeje kwisukiranya, ndetse no mu mujyi wa Minembwe. Tugaruke ahari kubera imirwano karabutaka. Aka kanya bwana munyamakuru byifashe bite? Yego urakoze cyane kumikaze bwana munyamakuru. Muri aka kanya mu mujyi wa Goma ubu ngubu tuvugana niho mherereye. Bwana munyamakuru nahagabwe ibitero kuva saa 11 za mu gitondo, ngira ngo mu nkuru zanda twagiye tubibagezaho. Muri kano kanya rero nkaba ndi hafi y'umujyi wa Sake ahari kubera imirwano semusiga, imirwano n'undi igamije gukura ingabo za M23 mu duce twose igenzura. Rero buri umwe aribaza ngo ishusho ihari ni iyihe? Ese muri aka kanya haragaragara ate? Muri aka kanya rero turi kuvugana mu muhanda Sake Goma hari kugaragara imodoka nyinshi zizanye ibikoresho, reka tuvuge gutyo intwaro ku ruhande rw'ingabo za FARDC,
ingabo za M23 zo bwana munyamakuru muri aka kanya zamaze kuva mu bice bigiye bitandukanye. Rero n'uyu muhanda uri kugaragaramo abaturage benshi bakomeje guhunga runo rugamba bwana munyamakuru. ngira ngo ibintu biri kugenda bigaragara hano mu mujyi wa Goma cyane cyane werekeje mu bice bya Sake. Ubu ngubu tuvugana kano kanya ndimo ndazibona ingabo za FARDC, ndimo ndazibona ingabo z'u Burundi, ndimo ndababona ni benshi bakomeje kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'aka kanya turi kuvugana rero bakaba bakomeje kugenda binjira mu no mujyi. Ibintu biri kuhabera rero ni ibintu bikomeye. Umuhanda urafunze, reka mvuge gutyo, uri gukoreshwamo ibifaru ndetse n'imodoka z'intambara zifashishwa n'ingabo z'u Burundi. Muri aka kanya rero akaba ari byo biri kugenda bigaragara hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ubu ngubu tuvugana aka kanya ingabo za M23 ikomeje gukubitwa inshuro, bamwe bamaze kuba basiga ubuzima, kuko aho ndi kugenda ntanduka bwana munyamakuru muri aka kanya imirambo ni myinshi y'ingabo za M23 ndetse harimo n'abasivile bakomerekeye muri runo rugamba. Ndimo ndazibona ambulance ziri kugenda zibatabara, reka mvuge gutyo, ziza gutanga ubufasha ziturutse ku ruhande rwa FARDC, kuko aka kanya ingabo za M23 zamaze kuva mu bice bya Sake werekeza mu mujyi wa Goma, kuko ahangaha ibiri kuhabera bwana munyamakuru ni ibintu bidasanzwe. Ingabo za M23 zikomeje guhungira mu misozi ikikije Sake, niho zikomeje kugenda zihujyana naho urugamba ruri. Aka kanya rero tuvugana n'ubundi indege zitagira abapilote zizwi nka drone ziri gukora ibikorwa bidasanzwe, ziracyagaragara ikirere cya Sake Goma. Abantu benshi rero bakomeje kugenda bahunga berekeza muri Sake, kuko niho ingabo za FARDC zamaze kugaragaza imbaraga zidasanzwe, kuko ndimo ndababona abaturage benshi bikoreye udufuka, bikoreye matera ndetse n'udukoresho tw'ibanze. Bwana munyamakuru, urabona ko bababaye cyane. Ngira ngo ntabwo ari ibintu byoroshye hano kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, kuko ubu ngubu tuvugana n'ubundi ingabo za M23 zikomeje gutsindwa urugamba, ndetse n'abaturage twagiye tuganira barimo baravuga bati n'ubundi izi ngabo zakabaye zirekura ndetse zikayoboka imbere y'ibiganiro kurusha uko ziri kwibanda mu mirwano, kandi zikomeje kugenda zinakubitwa inshuro. Ibintu rero n'ubundi biteza inkeke yaba ku baturage. Ngira ngo muri aka kanya abaturage ni benshi bwana munyamakuru, abaturage ni benshi bakomeje kugenda bahunga runo rugamba, berekeza mu mujyi wa Sake, abandi berekeza ku mupaka wa Rubavu, kuko ubu ngubu tuvugana ingabo za M23 ndi kuzibona mu misozi aho ziri kugenda zihunga urugamba. Kandi nabwo dutumva ngo bari guhunga byoroshye, kuko imbunda ni ndetse n'intoya biri gukoreshwa. Bakomeje kugenda rero bakubita inshuro bwana munyamakuru. Abantu benshi n'ubundi baribaza bati se uko urugamba rugenda rukomera cyane cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni iki cyaba kigiye gukorwa kugira ngo amahoro umutekano bigaruke, dore ko bivugwa ko uyu Masunzu ashobora kuba nawe ari mu rugamba. Abantu benshi bari bazi ko agifunze afashwe aho yafatwaga na M23, ariko benshi amakuru agenda dushikaho aremeza ko uyu Masunzu yaba yinjiye ku rugamba nawe mu kugaragaza imbaraga ndetse no kuba yakora zo kubohoza uyu mujyi wa Goma. Ibi byo tubifate gute? Yego, nk'uko ubivuze, ngira ngo Masunzu yagiye agaragara kenshi nk'umuntu wafashwe n'ingabo za M23, kandi mu by'ukuri bwana munyamakuru ubu ngubu tuvugana muri aka kanya yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu imirwano iri kuba Sake Goma, n'ubundi nawe arahari kuri urwo rugamba, ndetse ngira ngo mwongeye no kumubona mu ijoro ry'ejo ryashize. Nagiye muri amavideo ari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu rero tuvugana, niyo mpamvu ingabo za FARDC n'ubundi zikomeje gukubita inshuro ingabo za M23, kandi koko wabireba bwana munyamakuru urabona ko harimo impinduka, kuko uyu mujenerali kuva yagera ibintu byahinda isura. Ingabo za M23 zikomeje gukubita inshuro, ndetse benshi bakomeje guhunga bwana munyamakuru, kuko n'ubu tuvugana urabona ko ingabo za FARDC n'ubundi ziri kuba zifite amakuru yizewe, kandi uyu mugabo ni umwe mu bantu bafite amabanga menshi y'ingabo za M23.
Yego, abantu benshi n'ubundi bavuga ko uyu masunzu ashobora gukubitisha bikomeye izi nyeshyamba n'ubundi, dore ko FARDC yari imaze kuzigarura mu buryo budasanzwe, kuko niba bakoresha drone bakica umwe mu bantu b'ingenzi inkingi ya mwamba, uyu mugabo rwose bisa naho nawe yaba ari gutanga icyo twakwita amawayiza cyangwa se amakuru y'ukuntu urugamba rwifashe magingo aya. Benshi bati rero nabyo bishobora kuba biri gukoma mu nkokora uyu mutwe w'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ese mu by'ukuri M23 ko kuri kugenda ibura ubuzima ku butaka bwa Kongo mu buryo bugaragara, bwana munyamakuru? yego bwana munyamakuru, ngira ngo kuva iyo General Masunzu agaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, icyitwa imirwanire cyarahindutse. Ngira ngo ingabo za M23 muri kano kanya nizo zatanga ubuhamya, kuko ubu ngubu tuvugana ndi guca ku mirambo myinshi ingabo zabo, ndetse benshi twagiye tuganira, abaturage bavuga ko uyu mugabo General Masunzu ubwo yakoranaga n'ingabo za M23 atarazivaho, n'umwe mu bantu bari bakomeye ku rugamba. Rero ngira ngo yaje kujya ku ruhande rwa FARDC, rero amabanga yose akaba akomeje kugenda ayashyira hanze, ndetse n'imirwanire urumva ko ari we wakomeje kugenda bihindura. Abantu benshi bibazaga impamvu FARDC yaba yarahindutse mu mirwanire, kuko n'ubu tuvugana ingabo za M23 ziri gukubitwa bwana munyamakuru. Ngira ngo ni ibintu bitari bisanzwe kuri zino ngabo za M23. Ngira ngo bwana munyamakuru mubizi neza ko uduce bafataga bahitaga bongera bakatwigarurira, ngo ndavuga FARDC uduce yafataga. Ariko ubu ngubu urwego bigezeho bwana munyamakuru ni uko ingabo za M23 zisigaye zifatirwa uduce ndetse zikicirwa n'abasirikare bakomeye, ariko kugira ngo babigaragaze ndetse banakora uko bashoboye kugira ngo bereke ingabo za FARDC ko hari icyo bashoboye, bisigaye byarananiranye, ahubwo bakomeje kugenda bakubita inshuro n'abapfusha abantu benshi, kuko n'ubu ndimo ndababona ambulance nyinshi ziri kugenda zitunga imirambo, cyane cyane ndavuga ambulance nyinshi zikomeje gutwara abaturage n'amakamyo akomeje gutwara imirambo y'ingabo za M23 bwana munyamakuru. Ibi ngibi bishobora no guteza icyo twakwita wenda urujijo ku bantu, aho benshi bavuga bati ibi biri kubera ku butaka bwa Kongo bihangayikishije abantu cyane ku isi n'amahanga, n'ubundi bemeza ko ibiganiro biri kubera Washington DC nta kintu na kimwe kizima biri gutanga nk'umusaruro ufatika. Benshi rero bemeza ko bishobora no kuba ari ikibazo gikomeye cyane bwana munyamakuru, ngira ngo ugire icyo bivugaho. Yego bwana munyamakuru, impamvu ibiganiro nta kintu n'ikintu kimwe birimo kugenda bigaragaza nk'umusaruro, ingabo za leta zifuje inzira z'ibiganiro, ariko ingabo za M23 zanga kuva mu biti, naho bagerageje kubyubahiriza. njye mwarabibonye ko bwajyaga n'ubundi bakagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Rero muri aka kanya tuvugana, ingabo za leta zikigenda zitsinda urugamba biciye mu nzira z'intambara. Rero icyitwa ibiganiro ingabo za leta ntizibikozwa, ndetse n'inyeshyamba za M23 nazo zavuze ko zitazigera zubahiriza amasezerano y'ibiganiro, ahubwo zivuga ko nazo ngo zizakora uko zishoboye zikareba ko zagaruka mu duce tugiye dutandukanye. Ibi rero n'ubundi bibashyira habi, ni nabyo biri gutuma bakubita inshuro, kuko muri aka kanya bari kudihwa, bamwe bari gucika amaguru ahandi amaboko, kuko ndimo ndababona bwana munyamakuru muri aka kanya amakamyo rero akomeje kugenda akoreshwa mu muhanda. Reka mvuge gutyo, abasirikare ba M23 imbunda ndetse n'impuzankano nibyo biri kuranga umuhanda Sake Goma. Kugira ngo amavideo amwe nayafashe bwana munyamakuru, ndaza kuyagusesekazaho kugira ngo uyereke abadukurikiranya. Ngira ngo muri aka kanya ingabo za leta zikomeje akazi katoroshye, ndetse no gukubita inshuro ingabo za M23 bwana munyamakuru. Ngira ngo n'ubu ngubu ambulance ni nyinshi zikomeje gutwara abaturage ari gukomerekera ku rugamba, barimo baragaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu rero tuvugana aka kanya, ngira ngo amavideo nakomeje kugenda nyafata bwana munyamakuru, ikiriho ingabo za M23 zikomeje gutsindwa no rugamba muri aka kanya. Ubu tuvugana agace ka Sake Goma, buri umwe wese ari yifuza kumenya ngo ese ni akahe gace kamaze kuba kagerwamo n'ingabo za FARDC. Ubu ngubu tuvugana Sake Goma yamaze kuba
ifatwa n'ingabo za FARDC ndetse ari nako bafata bugwate abasirikare benshi bo ku ruhande rwa M23. Urumva ko ari ibintu bitoroshye, buri umwe wese yamenya nuko ibintu byahinduye isura cyane cyane mu duce tugiye dutandukanye, noneho byongeye kugaragara mu bice bituwe n'abaturage. Ibi rero murabizi neza ko ari amahano n'ubundi ingabo za M23 zikomeje kugenda zikora ibintu rero bitari byiza ku mirongo imbere ku rugamba muri aka kanya, kuko ingabo za M23 zari ziteze ko ari ikiri buve mu biganiro ngira ngo guhera saa 12 za mu gitondo z'uyu munsi. Ingabo za M23 zari ziteguye ko hari ibiri buze gutangazwa ndetse n'urugamba rushobora guhagarara, kuko muri aka kanya ingabo za M23 zifuza amahoro n'umutekano muri aka kanya, kuko zugarijwe ndetse dukomeje gufatanwa n'uduce tugiye dutandukanye. Ubu rero n'ubundi bikomeje kubashyira habi, bikomeje kugenda bigaragaza ko bari kugenda batsindwa urugamba bya hato na hato, kuko ubu ngubu tuvugana muri kano kanya ingabo za M23 zamaze gutsindwa ndetse n'ibitero byazindutse bigabwa Sake Goma n'ubundi byari bigamije gutsinda umutwe wa M23. Muri aka kanya rero turi kuvugana, muri aka kanya icyo ingabo za M23 zibwiraga ko byaje kugenda, kuko Sake Goma haje kugabwa ibitero n'ingabo za FARDC, mu gihe ingabo za M23 zo zamaze kunanirwa runo rugamba, ngira ngo zimaze gutsindwa mu bice bigiye bitandukanye, ndetse naho ziri muri aka kanya bari kugenda bagaragaza imbaraga nke ku buryo bugaragara bwa umunyamakuru. Abantu benshi niho bahera bibaza bati ese mu by'ukuri M23 ya kera yakubitaga umuhisi n'umugenzi, muri aka kanya twavuga ko ari imbaraga za FARDC n'abafatanyabikorwa babo n'ingabo z'u Burundi, cyangwa twavuga ko M23 yadohotse? Ukuri guhari ni ukuhe? M23 si ukuvuga ko yadohotse, kuko yakomeje kurwana, ngira ngo n'ubu bamaze kuba bagaragaza imbaraga nkeya ku rugamba bwa munyamakuru muri aka kanya, kuko ingabo za FARDC zahinduye imirwanire ndetse aho bungukiye imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo bari kugenda bakora ibitangaza bikomeye ndetse no gufata uduce tugiye dutandukanye byoroshye. Ngira ngo ingabo za M23 nk'uko nabivuze kugera ku isaa 12 za mu gitondo z'uyu munsi ntabwo zo zari zagerageje kuba zakwataka ibintu bya FARDC. Bigaragara ko bo bifuzaga ko ibiva mu biganiro biri butanga umusaruro ndetse intambara igahagarara, kuko bageze barasumbirijwe bakomeje kugenda bakubita inshuro. Kugira ngo muri kano kanya rero biragaragara amaso buri wese ko n'ubundi ingabo za M23 ziri gutsindwa kubwo kunanirwa kuri runo rugamba, ndetse baravuga ubundi mu Kinyarwanda ngo ababiri bishe umwe. Ngira ngo ubufatanye bw'ingabo za FARDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye harimo Burundi ndetse na Tanzania bakomeje akazi katoroshye, ni nabo bakomeje kugeza ku ntsinzi ingabo za FARDC bwana munyamakuru. Ibi bishyira igitutu gikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23, gukubitwa gukomeye kwabo, gucika intege mu buryo bugaragara. Benshi bagenda bigarukaho n'undi bavuga bati byose biragenda bigateza ikibazo gikomeye isi n'amahanga. Benshi rero bavuga ko imirwano ko ikomeza kugenda isatira FARDC yigarira ibice bigiye bitandukanye ari by'amahanga ashaka, kuko FARDC ishyigikiwe n'abantu benshi cyane kandi kubera amabuye y'agaciro bafite. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo twavuga ko byatsinda urugamba, ahubwo ibyatsinda urugamba ni uburyo FARDC ifasha abasirikare bayo mu kubaho neza nk'uko amakuru agenda bivuga. Ndetse si n'ibyo gusa, amakuru yemeza ko FARDC ifashwa n'ingabo z'u Burundi, Abatanzania, Afurika y'Epfo. Abo bose ni abantu bafite imbaraga, ndetse ntibibagirwe n'abacancuro b'Abanyarumaniya bazi gukoresha drone mu buryo budasanzwe. Ibyo rero nanone bikagenda bishyira igitutu gikomeye wa M23. Tugana ku musozo, Minembwe ho haravugwa ibitero bikomeye bya drone ndetse n'imbunda nini ndetse n'intwa ziri kumvikana. Aka kanya twavuga ko bimeze. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo iyi Minembwe buri umwe wese akeneye kumenya uko haramutse, uko hayiriwe. Muri kano kanya bwana munyamakuru, imirwano yazindutse ibera muri Minembwe yerekezaga mu bice bigiye bitandukanye, harimo umusozi wa Karingi. Ahangaha hakomeje kugenda hagaragara ingabo
za M23 zavuye mu duce dutuwe n'abaturage harimo muri za ndetse n'ahandi. Muri kano kanya rero ingabo za M23 mu bice zahungiyemo nabwo baje kugabwa ibitero n'ingabo z'u Burundi zikomeje gukora akazi katoroshye. Rero bwana munyamakuru, muri kano kanya naho imirwano iri kuhabera n'ubundi iri gusiga ingabo za M23 zitsinzwe runo rugamba, kuko ubu ngubu tuvugana muri kano kanya no muri uwo musozi bakomeje kugenda bagaragarizwa ko bagomba kuvamo. Benshi rero baravuga bati n'ubundi izi ngabo zikomeje gupfira mu misozi miremire ikikije Minembwe. Bwana munyamakuru, n'ubundi iherezo ryabo ryo ku rundi rwa M23 ni iri ngiri, kuko bari gukubita inshuro impande zose. Bwana munyamakuru, abantu benshi n'ubundi baranabivuga bati ubu ngubu uko urugamba rugiye gukomera, ariko tutaranasoza hari ibivugwa muri Ruzizi ndetse bikanavugwa Uvira, mu kibaya cya Rusizi naho umuriro ukomeje kwaka. Ibi byo tubifate gute? Iyi mirwano ikomeje kugaragara mu kibaya cya Rusizi ndetse bikanagaragaza ko intambara igiye gufata indi ntera cyane cyane kuri ubu butaka bwa Kongo. Ibi byo tugana ku musozo, hari amakuru avuga ko ingabo z'umutwe wa M23 zongeye kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira, ariko ngo zahahuriye n'uruva gusenya. Mu by'ukuri ibi bitero byongeye kugaragara mu mujyi wa Uvira ntibyaba bigiye kuba icyo twakwita amateka ku barwanyi ba M23, kuko nibwo bwa mbere ngiye bwanjye ku giti cyanjye nakumva imbohe zigera kuri 400 zacakiwe. Ngo hari abasirikare barenga 1000 bagabye igitero mu mujyi wa Uvira, 400 baracakirwa. Ibi ngibi ntabwo byaba iturufu ikomeye cyane yuko ingabo za M23 zaba zihuye n'uruva gusenya muri Uvira nyuma yuko zishutse zikagabaho igitero? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo umuriro uri kubera cyane cyane mu kibaya cya Rusizi ngaha, bazi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barazi ko hahana imbibi n'umujyi wa Uvira. Rero muri aka kanya tuvugana hari kubera icyo bita umuriro wo koterwa kure, kuko ingabo za M23 zagerageje kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira zerekeza Sekeke, ariko muri kano kanya tuvugana byaje kuba byarira amazi n'ishyuza, kuko muri aka kanya bwana munyamakuru ingabo za M23 zikomeje gukubitwa inshuro muri kano gace. Ngira ngo ibifaru bya FARDC ndetse n'imodoka z'intambara z'u Burundi bakomeje kugenda babyifashisha. Ngira ngo bwana munyamakuru, byisaye cyane cyane abaza hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, intambara iri kubera yerekeza ku musozi wa Kara, ahangaha hateganye na Uvira, niho ingabo za Amerika ndetse zifatanyije n'iz'u Burundi niho bari gutwikira ingabo za M23 muri kino gishanga. Ngira ngo bwana munyamakuru, izi ngabo za M23 nta naho gongera zifite, kuko muri kano kanya ibitero biri kubabera n'ubundi biri kugenda bigaragaza ko ntaho guhungira hari, kuko bamaze kubagota ndetse imirambo ni myinshi muri kino kibaya. Bwana munyamakuru, bitari bitebuke cyangwa se bitinde bitebuke, abanyamurenge batunguye isi n'amahanga bajya gushimira Evariste Ndayishimiye w'Uburundi. Ni inkuru igeze kuri Bombe Today kano kanya, iragaragaza ko abanyamurenge bishimiye cyane rwose ingabo z'u Burundi mu gukomeza gutabara abaturage, ndetse babona ko M23 yari ikinyoma yagendaga ibashyiraho, ndetse rwose bagaragaza ko bishimiye kuba izi ngabo za M23 ziri gukubitwa mu mujyi wa Uvira n'ahandi. Ibi ngibi nabyo byateje urujijo, abantu baravuga ati M23 noneho n'abari bayifitiyeho uruhare mu kugira ngo amahoro umutekano bigaruke kuri bo bakomeje kuyivaho, ukumva ko n'ubundi ari ikibazo gikomeye rero gikomeje kugenda kigaragara. Byose turagenda tubigarukaho mu zindi update zacu ziri imbere. Reka mfate uyu mwanya mbashimire mwe twabanye, ndetse nawe bwana munyamakuru ngushimire cyane. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru, ngira ngo na nyirashimira buri wese ukomeje kutwereka ko turi kumwe n'iby'agaciro. Niyo mpamvu na bwana munyamakuru binakomeje kugenda bidushyiriraho kuraje cyane cyane kuba ubufatanye bwabo bari kugenda butwereka n'iby'agaciro. Niyo mpamvu natwe turi hano mu rugamba cyane cyane bwana munyamakuru, ntabwo byoroshye. Nanabasaba inkunga y'amasengesho kugira ngo umuntu arebe ko yahagera ndetse akanahava amahoro, kuko muri aka kanya ubwo twamaraga kuvugana bwana munyamakuru mu kera mu gitondo haje guturika bombe
cyane cyane mu gace twari turimo ngira ngo ni agace nayo maze kugeramo karimo abaturage benshi, ariko iyo bombe bwana munyamakuru uretse imana ashinzwe kuko hari risike ko twese twasiga ubuzima. Rero ku bufatanye bwabo dusabire ku mana kugira ngo turebe ko kuri ino mirongo imbere ku rugamba umuntu yajya ahabwa amahoro bwana munyamakuru. Yego, ndagushimiye cyane. Ubwo turaza kongera gusubira mu zindi update n'ubundi ni nyinshi zigaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa. Turaza kugaruka mu bice by'ingenzi byo mu mujyi wa Goma ndetse na Minembwe, tuze kugaruka no ku myanzuro y'inama yakomeje kubera Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikomeje kugenda n'ubundi bivugwa. Ndagushimiye kandi nshimira n'abakanze like ni ingenzi cyane kuko zituma video izamuka. Niba utarayikanduka bugejeje kuri uyu munota utarakanda like, nyabuneka yipyondeho ndetse wibuke upyonde kuri s'abonner, wibuke n'akazogera ka mbere kugira ngo ujye ukurikirana update akantu ku kandi ku bikomeje kuvuga ku butaka bwa Kongo ndetse n'ahandi. Usharinge n'ibiganiro byacu bigire kure. Nyagasani ubundi aguhe umugisha, haze ibyifuzo byawe, ibyo ukora byose bya buri munsi, imirimo y'amaboko yawe igende neza kandi ikomeze guhire. Ndabashimiye mwese. Ubwo turaza gusubira mu zindi update ziraba zigezweho mu minota iri imbere, dore ko ari byinshi bikomeje kugenda bivugwa ku mirongo y'urugamba. Hasta la vista.